Znači, ovako, od ovog trenutka, ovo što vidite, to je Šime. Znači, moj cimer iz Novog Sada, inače drugar svih Belocrkvara koji su studirali u Novom Sadu, ovdje živi i radi i nismo se slučajno našli, čuli smo se. Ja tebe, Šime, nisam vidio koliko? 18-19 godina. 18-19 godina se znači nismo vidjeli. Možda nešto. Šime ovdje radi, živi u Zagrebu, novosadski je student, ima ženu Maricu, ima i prinove i dece i sve ok, manje više. I evo, meni je više nego drago, javno moram kajem da sam. Ovdje smo sad na trgu Bana Jelačića, sveki da vide trg Bana Jelačića. Izvoli kameru, sad samo malo mene snimaj da ja nešto kažem. Evo ovako, znači vidjeli ste Šimeta, zapalio cigaru, ja ne. Snimaš što da se isključi? Nisam ništa ni to. Stani, odlično, snima. Nema veze, to kod mene tako ide, iz ruke. Znači, nismo se vidjeli, koliko si rekao, Šime? Pa jedno 17-18 godina. 17-18 godina. Znači, Šime i ja smo se upoznali predno 20 kusur godina. Ja ću odmah sad ovako iz rukava da izvučem tipove kao što su Steva, kao što je Ruben, kao što je, znači, još ova neka ekipa. Tu smo ponovno još jednom na trgu Bana Jelačića i ono što je isto jako važno, Šime je direktno povezan sa ljudima s kojima sam se vidio u Makarskoj, a to su Zozo, Ive, Tole, Šule, znači i cela ekipa koja je tamo me dočekala isto tako u Makarskoj. Znači nije vezana za ovu ekipu iz Splita, iz Rijeke, iz Opatije, oni su ekipa iz Makarske, jedino je ovdje sam usamljen, ali kaže da jaše Šime i ono što je isto važno reći, izvorno ti si rođen u Vukovaru, tako? Tako je. Vukovarčanin, a oženio se sa Maricom koja je iz Vojvodine negdje. Ona je iz okolice Bosanske Gradiške. A Bosanske Gradiške, što se ja mislio da ona Sombor nešto, da, Ne. nije važno. Eto, to je toliko, a sad ovo što ćemo da pričamo, to nije za javnost, sećat ćemo se nekih stvari, kao recimo konjaka naftaša.